Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose, kandi tubagezaho n'andi makuru abari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Rero ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abagenda babana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana rero akomeze kugenda abana namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Ni inkuru nziza rero ku bahanzikazi bakunzwe cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, aribo rero Vestina na Dorcas. Ni inkuru rero ishari nziza nyuma yaho basohoreye indirimbo yabo bise Ibuye. Indirimbo rero nayo ifite amateka ndetse akaba ari n'indirimbo rero ifite inkuru itangaje, aho rero mwifatwa ry'aya mashusho habayemo impanuka. Ibintu rero navyo turi buze kugenda tubabwira mu buryo burambuye. Rero tukaba tugiye kugaruka rero kuri iyi nkuru nziza iri kuvugwa kuri aba bahanzikazi rero mwakunze cyane mu buryo butandukanye, ndetse mukagenda munabakunda bitewe n'ubuhanga bafite mu bijyanye no gukora ndetse no kuririmba umuziki uhimbaza Imana. Mbere rero yuko tugaruka kuri iyi nkuru nziza iri kuvugwa kuri aba bahanzikazi, reka tubanze rero tubabwire muri make byinshi mwamenya kuri iyi ndirimbo yabo Ibuye. Indirimbo rero itazigera yibagirana bitewe rero n'ibyabaye kuri aba bahanzikazi ubwo rero bari mwifata ry'aya mashusho, aho rero bahuye n'impanuka. Akaba ari byo turi buze kugenda tugarukaho. Nyuma rero y'ibibazo byari biri hagati ya Irene Murindahabi n'aba bahanzikazi b'abakobwa Vestina ndetse na Dorcas, bahise rero basohora indirimbo yabo bise Ibuye isubizamo rero abantu ukwizera. Iyi rero akaba ari indirimbo rero ishingiye ku nkuru yo muri Bibiliya ya Dawidi rero aho yicaga Goliath, kandi rero yari umugabo usuzuguritse imbere ye. Mu kiganiro rero Irene Murindahabi yahaye itangazamakuru, uyu rero Irene Murindahabi akaba ayobora rero Murindahabi Entertainment Empire ifasha rero aba bahanzikazi. Yavuze ko rero iri buye bavuze ari iryo kwizera kubasha kunesha rero umwanzi Satani. Yagize ati ni ibuye ryo kwizera ribasha kunesha imigambi mibi ya Satani. Nibuye kandi Dawidi yakoresheje yica Goliath. Mu buryo bw'iyi minsi rero tuyisobanura nko kwizera. Irene kandi rero yari amaze igihe rero ashishikariza abantu kwifata amashusho bari kubyina igisirimba mu bukangurambaga yisibuye yanyuzagamo rero akagenda abushyira ku mbuga nkoranyambaga ze, ariko rero abantu benshi ntibamenye ko icyo yashakaga kuvuga. Mu kiganiro rero yahaye itangazamakuru Irene yagize ati ibuye ni injyana irimo igice cyuzuyemo igisirimba, kugira ngo rero abantu banabanze bumve iyi ndirimbo yumvikanamo igisirimba. Rero nagiraga ngo abantu babanze babyina igisirimba, kuko iyi ndirimbo rero tugiye gushyira twashyize hanze irimo rero ahantu harimo amagambo cyangwa se harimo injyana y'igisirimba. Ibi rero akaba ari byo yatangaje nyuma y'uko rero iyi ndirimbo yari imaze kujya hanze. Murindahabi rero Entertainment Empire ya Irene Murindahabi ikaba rero nayo inzu ireberera inyungu z'abahanzikazi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ibuye rero akaba ariyo indirimbo yabo ya mbere bakoze kuva bagirana amasezerano na Murindahabi Entertainment Empire ku itariki rero ya 2 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2021 nibwo rero aba bahanzikazi bagiranye rero amasezerano y'imikoranire na Irene Murindahabi rero uhagarariye inzu ya MI Empire. Akaba rero ari inzu ifasha aba bahanzikazi, hakaba rero harimo na Niyo Bosco. Rero akaba ari n'inzu igenda igaragaza ko ikora ibikorwa bitandukanye ndetse bigenda binishimirwa n'abatari bake. Indirimbo rero Ibuye Vestina na Dorcas basohoye yabaye indirimbo ya kane bakoze nyuma yaho bakoze indirimbo ya mbere bise Nahawe Ijambo. Indirimbo kuri ubu ngubu rero imaze kugira miliyoni 3 z'abantu bayirebye ku rubuga rwa YouTube. Hagakurikiraho rero indirimbo bise Papa. Indirimbo nayo ku rubuga rwa YouTube imaze kurenza abantu barenga miliyoni 1,500,000 bamaze kuyireba, ndetse rero n'indirimbo bise Adonai nayo rero akaba ariyo yabanjirije indirimbo rero bise Ibuye. Basohoye indirimbo nazo zagiye zishimirwa n'abatari bake, ndetse abantu batandukanye bakagenda bavuga ko izi ndirimbo zirimo ubuhanga buhanitse. Nyuma rero yo gusohora iyi ndirimbo Ibuye, Vestina na Dorcas rero
bavuze ko rero iyi ndirimbo rero yabagoye kuko rero bari bavuye gufata amashusho yayo. Umuhanzi rero Chris Easy ari we rero wafashe amashusho y'iyi ndirimbo, aho rero yakoze impanuka maze ikarita cyangwa se carte memoire yari iriho rero amashusho ikameneka, rero bikaba ngombwa ko aba bakobwa bongera gusubiramo iyi ndirimbo bakongera rero gufata amashusho y'iyi ndirimbo. Dorcas rero na Vestina bakaba rero bari mu maboko ya Impanuka ari nayo rero ireberera inyungu zabo mu muziki. Bavuga ko rero Irene Murindahabi akaba n'umuyobozi rero w'iyi company atajya sinzira, akora byinshi kugira ngo rero batere imbere birenze n'inyungu yaba abakurikiranemo. Mu kiganiro rero bahaye ikinyamakuru Isimbi, Vestina rero yatanze urugero ku ndirimbo rero uburyo bafashe rero amashusho y'iyi ndirimbo maze uwayafashe rero agakora impanuka, amashusho rero akangirika, ariko Irene Murindahabi akongera kwishyura igasubirwamo. Ati urugero natanga ni nk'ibintu rero byatubayeho muri iyi ndirimbo Ibuye, twafashe rero amashusho byose rero arabyishyura ibyo twakoresheje, aho twakoreye rero arahishyura. Noneho rero turangije Chris Easy akora impanuka gato, ndetse iyi carte memoire yari iriho amashusho irameneka, ndetse biraba ngombwa ko rero yongera kwishyura. Irene Murindahabi rero yongera kwishyura aho bakoreye, bongera gufata andi mashusho. Rero akaba ari byo batangaje, ndetse bavuga ko Irene Murindahabi yagaragaje urukundo rudasanzwe ndetse agenda n'abafasha mu bijyanye n'umuziki, aho rero nk'uko tubibabwiye yavuze ko rero bongeye gusubiramo amashusho ya bari bafashe bitewe n'uko ubwa mbere rero bayafashe akagira ikibazo. Inkuru nziza rero kuri abo bahanzikazi Vestina na Dorcas nk'uko rero babitangaje kuri uyu wa kane ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021, Vestina na Dorcas rero bifashishije urubuga rwabo rwa Instagram bagize ati nyuma y'ibyumweru 2 gusa abasaga miliyoni murebye indirimbo Ibuye ya Vestina na Dorcas irabashimisha cyane, duhisemo rero no kubereka uko twatunganyije amashusho y'iyi ndirimbo, byari bigoye gusa Adonai yaradufashije, thank you again. Akaba rero ari ibintu rero bapostinze ndetse bagenda bagaragaza ko ari n'ibyishimo bidasanzwe kuri aba bahanzikazi Vestina na Dorcas, dore ko rero indirimbo yabo Ibuye bayisohoye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2021. Kuri ubu rero imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 1, ikaba rero ari n'indirimbo kuri ubu rero imaze kugira abantu bayikunze cyangwa se like zirenga ibihumbi 25, ndetse ikaba imaze gutangwaho n'ibitekerezo birenga ibihumbi 3, ndetse ibi bitekerezo byinshi bikaba byaragiye bishima ko iyi ndirimbo ikozwe mu buryo bwiza cyane. Ni indirimbo rero yakozwe mu buryo bw'amajwi na Santana, ni indirimbo yanditswe na Niyo Bosco, ndetse akaba n'indirimbo rero yafashwe amashusho na Chris Easy. Akaba rero ari n'indirimbo rero yagiye igaragaramo ubuhanga, ndetse ikagenda igaragara rero ko mu myandikire yayo ari indirimbo nziza cyane. Rero nyuma y'uko rero Vestina na Dorcas bagaragaje ko rero banyuzwe ndetse banishimiye kuko indirimbo yabo rero mu byumweru 2 maze kurebwa n'abantu barenga miliyoni, abantu batandukanye rero bagiye nabo bavuga ko ari ishimwe rikomeye, ndetse ko n'umuziki wabo bakora babakigikiye. Nk'uwitwa rero Steven Ibyishimo yagize ati wow, ni byiza cyane bakobwa bacu, umuziki mukora uradufasha mukomerezaho, Imana ikomeze igenda ibaha impano yo kuririmba, muradushimisha cyane. Naho rero witwa Rubayiza we yagize ati wow, 1 million in 2 weeks, it's amazing. Rwose aba bahanzikazi Imana ikomeze igende ibagurira impano, twakunze ibikorwa byanyu. Ni ibitekerezo byinshi rero byatanzwe kuri iyi post aba bakobwa rero bashyizeho, ubwo bagaragazaga rero ko banyuzwe no kuba iyi ndirimbo yabo imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni. Rero nk'ibise ko rero abahanzikazi Vestina na Dorcas kuri ubu rero bakaba bamaze gusohora indirimbo zigera kuri enye, indirimbo rero zagiye zikundwa n'abatari bake. Rero Vestina na Dorcas bakaba baratangiye gukora umuziki mu mpera z'umwaka w'2020, aho bahereye ku ndirimbo Nahawe Ijambo, ariko rero kugeza ubu ngubu n'abahanzikazi rero bamaze kugenda berekana itandukaniro riri hagati yabo n'abandi bahanzi binjira mu muziki, dore ko rero bo baje bagakundwa cyane, ndetse rero bakaba bafite n'igikundiro, ibintu rero byishimirwa n'umubare munini w'abantu, bitewe rero nuko aba bahanzikazi
impano yabo yahise ikundwa ndetse ikagenda inamenyekana. Ni ibyishimo rero bidasanzwe kuri aba bahanzikazi. Tubifurije rero gukomeza gutera imbere ndetse no gukomeza gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Reka rero ngushimire ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video ukore subscribe maze gahunda z'amakuru atandukanye yibanda cyane ku myidagaduro tugenda tubagezaho akomeze kugenda abageraho. Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda cyane.